Suplementacija, sad se naravno neko kaže to je samo pitanje trenda, marketinga, ovoga, onoga. Je li to zaista pitanje nekog trenda i marketinga i priče i aktuelna tema ili je to zaista stvarna potreba, pogotovo za određene kategorije? Suplementacija proteina se nekako zadnje, ja bih rekla, par godina dobila na nekom važnošću. Kod opšte populacije, sportisti to odavno, ali opšta populacija. Sportisti su svjesni da moraju da suplementiraju jer ne mogu hranom unijeti, pogotovo ako se bave bodybuildingom i slično, znači oni moraju jer se troši. Moraju shvatiti ljudi možda šta stvari protein radi. On je jako bitan za naša vezivna tkiva. Znači mi ne možemo napraviti vezivno tkivo, ne možemo regenerisati mišić bez kvalitetnog unosa proteina. Naravno oni su tako utiče i na naše hormone. Tako da nije hormon samo osjećaj sitosti za koji se vezujemo kad je u pitanju balansiranja šećera u krvi. On je vrlo kompleksna makro jedinica u našem tijelu i neophodna, znači esencijalna. Zato imamo esencijalne aminokiseline u našem tijelu. Dakle, ja bih rekla da ona je neophodna ljudima, poput kao što su veganci, da bi dobili količinu koju trebaju da dobiju u jednom danu. Pogotovo ako se bave sportom. Dakle, ukoliko moramo raditi na regeneraciji tkiva, ona je njima neophodna. Nažalost, suplementacija ima jako loše na tržištu, jer ukoliko recimo uzimamo whey izolat, on je onoliko dobar koliko je u stvari sirova jedinica iz koje dolazi. Dakle, ukoliko je to mlijeko koje je bilo tretirano, krava koja ga je dala, ako ona tretirana antibioticima i hormonima, naravno da ćemo mi dobiti dijelove toga u našem whey proteinu. Ukoliko ta krava nije jela hranu sa pašnjaka, nego je bila tovljena, mi dobijamo i taj element svega onoga čime je ta krava bila tovljena. Kad kupujete suplemente, pogotovo znači kad je u pitanju i protein, whey protein, vodite računa da to dolazi od krava koje znači nisu tretirane antibioticima i hormonima, idealno dakle da su krave sa pašnjaka i onda dobijate kvalitetan protein koji je esencijalan i mora se unijeti ukoliko dakle ne ulazimo u ovu preporučenu dozu između 1,2 do 2 grama proteina po kilogramu idealne težine. Zaista se mora suplementirati.